Hej, bok svima, ja sam Vintoker Zdenka, ma znate, ona koja vam stalno blebečela prdajla je na Jozovima Nvidiejovima naratorima i kako se sve te čitalice već ne zovu. I ja vam imam jedan veliki problem, nezaposlena sam, a ona je moj Dubravko neće ništa da radi, samo pije i naređuje, a ništa idem pogledat na internet, imal kakih oglasa za me, evo samo da upalim kompjuter. Daj brže malo. Govno jedno staro, završit ćeš na Jakuševcu. Treba ti 100 godina da se upališ, al moram priznat svejedno te volim. Zdenka. Zdenka. Alo, Zdenka. Jesi ti glupa ili ti noge smrde? Ma daj Dubravko, šta sad hoćeš od mene? Hoću si pogledat oglase za posao, netko u ovoj kući mora i radit, ne samo pit pivo, jest ćevape i naređivat. Donesi mi pivo iz frižidera, nisam pio već ima 21 minuta. Ma jel? I šta bi još? Možda da se skinem gola i da ti na stolu plešem vaka vaka jel? Ajde mrš, dosta sam ja trpila tvoj nemar. Idi pa si sam donesi pivo. Jao, koja li je natrutina od čovjeka, sve mu treba dati, sve mu treba crtat, polubjet ću s njim. Ajde, više kompjuter da se upali već jednom maketi. A napokon. Obožavam ovaj zvuk. Blažen bio Windows XP. One sedmice, osmice, devetke i desetke su katastrofa. Windows XP je zakon, ne želim novi kompjuter dokle god mi radi moj ljubljeni XP. Šta će meni neki tamo Google Chromeovi, Mozilla Firefoxovi i šta ti ja znam kad je Internet Explorer 6 zakon. Ajmo sad na tražilicu da vidimo. Da vidimo. Traži se telefonistica, komunikativna, važno poznavanje engleskog jezika i srednja stručna sprema. Što? Greška. Vaš kompjuter je otkrio da i dalje koristite Windows XP. Iz sigurnosnih razloga Microsoft vas moli da odmah nadogradite na Windows 10. Fuck off. Nikad neću prijeći na tu 10. Neće mene tamo neki gejf špijunirati šta ja radim. Pogotovo kad skupljam muževe čarape i usrane gaće. Ovo bi mogao biti dobar posao. Ani plaća nije loša. Još samo da pošaljem životopis i molbu na email. Ajo, ovaj email. Majke, ti tražim posao telefonistice, a ne znam reći riječ email. Baš sam se ljobejo. Puf. Daj se više učitaj. Spor si ko stražnjica. Poštovani, javljam se za oglas za posao telefonista koji ste objavili u Narodnim novinama. Također, stavljam svoj životopis i zamolbu za posao. U privitak ove poruke. S poštovanjem, Zdenka Vintoker. Majstore, Golčina. Daj Dubravko, ugasi taj glupi televizor. Kvragu i ti više i tvoje utakmice i ta dernjava. Jel ti čuješ? Smanji to ili ću razbiti televizor. I onako ja sve plaćam. Pa dobro, jesi ti normalna, sad si mi razbila televizor kad je napokon pao gol, kako ću sad znat jesam li dobio na kladionici, luđakinjo. Začepi samo na kladionicu misliš dok ja tu guram kraj s krajem uzdržavajući tebe. Sve ti radim a ti nisi u stanju niti traktor upaliti ili se motike primiti. Jao, zbog čega se ja živciram, a ništa, ode ja sebi u ormar pone nove štikle pa onda na razgovor za posao a ti uživaj u svojoj lijenosti. Šta me gledaš? Da se nisi usudio da mi prilaziš pijana budalo jer ćeš si zapamtiti do kraja života za koga si se oženio. Jel ti jasno? Šta šutiš? Pitala sam te jel ti jasno? Ma vraga je tebi jasno, ni brige ni pameti ko uvijek, ništa, odoh ja, a ti da si pospremio taj nered dok se vratim jer ćeš inače pojesti te krhotine umjesto ručka. Baš je lijep dan danas, samo se nadam da ću dobit taj posao. Ček, nadam se da sam zapamtila adresu. Shit, nisam ponijela papirologiju a nema veze. Zaposlit će oni mene kad vide da sam ja jedna ozbiljna gospođa koja čita slijepima. Dobar dan, gospon. Jel biste bili tak ljubazni da mi velite gdje se održava intervju sa zaposlenicima? Evo gospođo, samo izvolite uđite.
Szefova soba je na drugom katu. Prva vrata desno. Joj, hvala vam gospon, vi ste džentlmen, a ne onaj moj smrad doma. Hvala vam još jednom. Dobar dan, jel slobodno? Slobodno je. Izvolite, uđite. Hvala lijepa, dobar dan, ja sam Zdenka. Drago mi je, ja sam Mateji. Izvolite sjedite. U redu, možete li mi za početak reći nešto o sebi? Pa ovako, od 2004. godine sam postala službeni glas za Vintalker. Mnogi slijepi me vole i koriste skoro pa da nemam konkurenciju. Aha. Interesantno. Pa kako to onda da ste se javili na oglas za ovaj posao? Ma znate kako je, ja vam samo čitam i brzo i sporo i svakako mučim se ko konja, ovi slijepi me slabo zato plaćaju. Zato mi treba bolji posao jer imam doma jedno govorno sintetičko nesposobno tele o kojem se trebam brinuti jer eto on je iz ne znam kog razloga moj muž. Ajoj, gospođo, znate baš mi vas je žao što ste u takvoj situaciji, ali ovo je ozbiljna tvrtka tako da bi vas ljubazno molio da se suzdržite od ovakvog izražavanja. Ja se ispričavam, izbacio me iz takta. Ma sve je to meni jasno, cijenjena gospođo. Ali na ovakvom radnom mjestu će vas puno ljudi izbaciti iz takta jer ako dobijete posao radit ćete sa strankama i njima nekad bude jako loš dan. Naprimjer kod muškaraca zato što im žena nije dala, a kod žena zato što imaju napadaje PMS-a. U redu gospon, ja se ispričavam, ne bu se ponovilo. Niti ne smije. Nego, da ja vama postavim još neka pitanja. Recite mi, zašto mislite da ste baš vi ta osoba za ovaj posao? S obzirom na vaše izražavanje od malo prije, koje sam vam oprostio ali se ne mogu praviti da ga nisam čuo jer ovo je ipak intervju. Vi mi djelujete kao da imate previsoko mišljenje o sebi i da mislite kako ste sposobniji nego što zapravo jeste. Jao gospon, pa ne bumo se sad vređali, ja sam vam jedna fina dama, najete vi tak s menom pripovedati. Pa ne sumnjam ja u to. Samo iznosim činjenice jer mi izgleda kao da imate kratak fitilj što bi moglo biti loše za nas kao firmu kao i za naše stranke. No dobro, da ne gubimo vrijeme. Recite mi da sjetio sam se. Recite mi, gdje se vidite za 5 godina? Molim, dajte gospon, jel vi to mene zafrkavate? Kakvo glupo pitanje. A eto vidim se za 5 godina s vašim tatom v krevetu, sam ne znam kak bum žnjim kad bu mu trebala viagra, a ako čoravim ko ovi moji korisnici onda se ne vidim nigdje. Gospođo, uozbiljite se jer ću vas izbaciti iz kancelarije. Meni ne trebaju takvi radnici. Nakon ovakvog ponašanja, ajde, recite, dajte mi bar jedan jedini razlog da vas zaposlim. A ne, gospon, oprostite molim vas, nisam tako mislila, meni stvarno treba posao, ja nemam od čega živjeti, muž mi ne radi, nemam djece i sve moram sama, oprostite mi gospon, molim vas. Dušo draga, kasno ti je sad jaukati kad si ostavila loš dojam. Ja takve isfrustrirane babetine i lapače ne trebam u svojoj firmi. Gubi se van iz moje kancelarije. Odmah. Đubre jedno. Jel ti znaš tko sam ja? Majmune, ja sam Zdenka, Vintalker Zdenka. Dok si ti piškio ugačice ja sam čitala ljudima, a ti si se pojavio sad u toj glupoj Windows 10 i sad si umišljaš da si ti neki šef. Fuje, nemoj se s menom zafrkavati jer ti bum tu direktorsku glavu razbila, spohala, spržila i zalijepila za asfalt kak žumanjak od jajcov. Otkud tebi pravo da ti mene udariš? Ti ćeš mene udarati u mom uredu i još k tome šakom u glavu. Osiguranje je. Izbacite ovu kučketinu van iz zgrade. Gubi se više nikad i nigdje i nikad nećeš dobit posao, zapamti si to. Ja ti sekunem dok je Windowsa 10 i mene za tebe posla nema, da bog da ti muž doživotno visio na glavi. Ti ćeš mene udarati šakom. Ti mene jel? Ti mene. Ci uprimi za glavu, a ja ću za noge i nosite ju prema van i onda ju bacite na parkiralište. Madi ćeš na parkiralište, ima šuma u blizini pa nek se okupa u potoku malo. I onako smrdi ko da se nije prala 9 milijardi 999 milijuna 999 tisuća 999 godina. Kad neću imati posao, čujete me, nemojte molim vas, stvarno nisam htjela udariti šefa kad vam kažem to je nesporazum. 10 minuta kasnije. Moja ruka, joj, što boli.
skoro su mi slomili ruku one seljačine iz osiguranja. U glavi mi bubnja ko da me netko čekićem udario. Onaj kreten poslodavac Matej je kriv za sve to i zato ću mu se sa guštom osvetiti. Nitko neće Vintoker Zdenki više stati na žulj jer će inače dobit svoje. Ha 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 ha. Kupila sam benzina još samo da zapalim vatru i nek cijela zgrada izgori i nek sve ode u vražju mater. Zapamtit će si oni dan kada nisu htjeli Zdenki dati posao. Platit ćete mi svi. Izgori zgrado do temelja, nećete više nikad Vintoker Zdenki ne dat posao. A ja sam odoh kući, umorna sam ali sam pobjedila i za mene je to najvažnije, ako posao nisam dobila. Ajde bok svima.